yagiye nk'abandi banyeshuri n'ubundi gahunda ari ukwiga ngo none agarutse yishe. Inkuru iteye agahinda y'umwarimu wapfiriye mu gikorwa cy'akataraboneka n'umunyeshuri we. Ahangaha turaza kuhasanga umwarimu uri mu kigero cy'imyaka 54 wigisha kaminuza, naho uyu munyeshuri nawe ni umunyeshuri uri mu kigero hagati y'imyaka 20 n'imyaka 22, nawe yari umunyeshuri we, of course yigaga kaminuza. Ahangaha ngo bari muri hoteli itashatse kumenyekanishwa amazina mu itangiro kugira ngo umutekano wayo ukomeze ucungwe. Bitewe n'umutekano wayo bavuze bati muwe mubigize ibanga. Bijye gutangira nibwo uyu mwarimu n'uyu munyeshuri ngo bari mu gikorwa, maze hashize igihe gitoya umunyeshuri avumbura yuko umwarimu atari guhumeka neza ahubwo ari guhumeka insigane. Mu gihe gitoya kitageze no mu minota 10 nibwo umwarimu ijisho ryahindutse, abateye ukuguru atera ukuboko, umwarimu bamuguye hejuru. Umunyeshuri n'igihunga cyinshi n'ubwoba bivanze nibwo yahitaga yitabaza ubuyobozi bwa hoteli. Ubuyobozi bwa hoteli buje kumurengera busangerega inzogera yirenze. Nabwo kugira ngo iki kibazo kitaza kubarwaho bwahise bwitabaza polisi. Polisi yahageze n'ubundi yahageze na muganga yamaze kuhagera kare. Gusa muganga yagaragaje bitewe n'ibisubizo yatanze ngo ibi ngibi byatewe n'imiti myinshi cyangwa se ibintu yafashe byongera akanyabugabo ndetse n'ubushake, ngo afata imiti cyangwa se doze zirenze ubushobozi bw'umubiri we. Ibi nibyo byatumye n'ubundi inzogera yirenga, ako kanya aba arapfuye. Amarira yari menshi ku mugore we ndetse n'abana bahingutse aho ngaho ako kanya. This is Menya Byose. Today we dig into a tragic affair between a lecturer and a student that ended in a death, shame and deep question for the education world. Ucyumvira ijwi uhita umenya yuko utibeshye. N'ubundi nk'ibisanzwe ni ku Buvumbuzi Show, nk'ibisanzwe ikiganiro ni Menya Byose. Njyewe ukibagezaho ndi Ken Chris. Nagusaba gukora subscribe maze like na share kugira ngo tuzajye twibanira kandi ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi kure hashoboka. Nikaze. Bite se inshuti z'Ubuvumbuzi Show. Uyu munsi turaganira ku nkuru ishaririye, inkuru iri mu rupfu, isoni n'icyo benshi bita uburere bwatakaye mu mashuri makuru. Ku itariki ya 15 Nyakanga 2025 mu gihugu cya Nigeria, umwarimu w'imyaka 54 y'amavuko Dr. Olabode Abimbola Ibinkule yasanzwe yapfiriye muri hoteli nyuma yo kugirana imibonano mpuzabitsina n'umunyeshuri we w'imyaka 22 wo mu mwaka wa 2. Agiye mu cyumba cya nyiri kugemura ubumenyi agaruka nk'uwashyinguwe atunguranye. Icyaha cyangwa impanuka? Reka tubikurikirane. Dr. Ibinkule yarazwi nk'umwarimu mukuru muri kaminuza ya Prince Abubakar Audu University mu mujyi wa Nigba mu Kogi State. Muri Kogi State ntiyari umuntu ugaragara mu kinyamakuru kugeza ubwo yapfuye mu buryo butunguranye. Uwo mukobwa w'imyaka 22 we yigaga mu mwaka wa 2 cyangwa se level 2. Ntabwo amazina ye yatangajwe kubw'umutekano we ku mugaragaro, ariko amakuru avuga ko yari amaze igihe agirana umubano udasanzwe n'uwo mwarimu. Hari abavuga ko basangiye affair, abandi bakavuga ko habayeho igitugu cy'ubuyobozi ku munyeshuri. Uwo munsi binjiriye muri hoteli bari kumwe nk'uko abatangabuhamya babyemeje. Hashize igihe gitoya bagiyemo, umukobwa yamanutse ahita asaba abakozi ba hoteli kumufasha, avuga ko umugabo bari kumwe atameze neza. Bahageze basanze yamaze gupfa kare.
Polisi yo yahise itangira iperereza. Uwo munyeshuri yarafashwe agirwa umufatanyacyaha ndetse hoteli yahise ishyirwa mu byigwa n'inzego z'umutekano. Raporo ya autopsy nubwo itaragaragazwa yose yerekanye ko urupfu rwe rushobora kuba rwatewe n'igihagarara cy'umutima gishobora kuba cyaturutse ku mimerere y'umubiri we utari umeze neza. Ariko ikibazo ntikiri gupfa gusa, ahubwo nese koko hari amahame agenga umubano w'abarimu n'abanyeshuri yubahirijwe? Ese koko iyi ni affaire cyangwa ni ugukoresha ububasha nabi? Reka n'ubundi mbakomereze. Ishuri ryasohoye itangazo ryo guhoza umuryango ariko ntiryigeze risobanura byinshi ku by'uyu mubano. Bamwe mu banyeshuri bavuze ko uyu mwarimu yari asanzwe azwiho kureshya abakobwa ariko nta raporo na rumwe yigeze ritangwaho. Nk'uko byamenyekanye, ubuyobozi bw'amashuri makuru rimwe na rimwe buraceceka ku by'amategeko y'umuco kugira ngo barengere izina ry'ishuri cyangwa se ry'ikigo. Ubu noneho aho kugira ngo abanyeshuri bigishwe mu mutekano, bamwe bibaza niba amashuri amwe atarimo ibihuru bibamo insimba. Ubwo twiteguraga gukora iyi nkuru, twibutse ikindi gikorwa kigeze gusakuza ku isi hose. Marike Leutenant, umwarimukazi w'imyaka 34 wo muri Amerika, yigeze kugirana umubano w'urukozasoni n'umunyeshuri we w'imyaka 12. Yaje gufungwa imyaka 7 ariko nyuma baza kubana banagirana abana 2. Mari yapfuye muri 2020 azize kanseri, ariko inkuru ye yahinduye amategeko menshi mu burezi. Ibi byose biratwereka ko ibibazo saho ahubwo ni uburyo iyi si yose ikeneye gusubiramo amahame agenga uburezi n'imibanire. Iyi nkuru ishobora gutuma abantu bavuga ibyabaye mu gihugu cya kure, ariko ubusambanyi mu mashuri si ikintu gishya, ndetse igihishe mu Rwanda, Uganda cyangwa Kenya. Mu bihugu byinshi umubano nk'uyu hagati y'umwarimu n'umunyeshuri, nubwo waba ubaye hagati y'abantu bakuru, ushobora kugibwaho impaka mu mategeko bitewe n'uko habayeho abuse of power. Ni ngombwa ko ibigo by'amashuri bigira amabwiriza akakaye kuri relationship z'imbere mu ishuri cyangwa se imibanire mu kigo, uburyo bwo kugaragaza no kwitangariza uwahohotewe, uburyo bwo gukurikirana ubuzima bw'abarimu n'abanyeshuri. Dr. Ibinkule yagiye nk'intare itagaruka. Yari umuntu wabaye umwarimu, ariko urupfu rwe rwamugize inkuru y'umukino mubi yihamagariye. Ese niwe wa mbere? Oya. Ese azaba uwa nyuma? Birashidikanywaho. Ariko uyu munsi twasubiye inyuma tureba ku ndorerwamo y'inkuru mbi kugira ngo ubutaha uburezi budapfa n'ishyari, ubwoba n'igitugu. This has been Menya Byose, hosted by Ken Chris. Until next time, stay away, stay curious and always stay informed. Nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka. Kangusabe gukora subscribe maze like na share kugira ngo tuzajye twibanira. Iyi ni Menya Byose ica ku buvumbuzi show. Njyewe ndi Ken Chris nk'ibisanzwe.